Yeah, it is Durban Network. Eduze kwami uMazwi waKaNhlenyana, who's also a member of the community. Uba khona nje nakuma marches ahlukahlukene we-March and March. Nhlanhla bekubaleka kangakanani ukuthi namhlanje ibe khona le march eSphingi? Igama lami nguNhlanhla Mazwi kaNhlenyana esidlamlile Phomasilo oqhamuka kaZana Youth in Action. Okubaleke ngendlela eyisimanga ukuthi kube sibe lana namhlanje sizohambisa izikhalazo zethu kuhulumeni ngoba sineyinkinga ezinkulu siyisiphingo. Okokuqala isiphingo isona isikhungo sezidakamizwa eziningi ukuthi zikhona la. Cabanga ukuthi nawe ubonile masihamba ama security ayivikele ngendlela eyisimanga. Masihamba nje besihamba sigadwe ngezibhamu ezinkulu kodwa amaphoyisa akhona. So even namaphoyisa besithukile ukuthi wayangasilekeleli kulento enzakalayo ngoba thina ku section 4 yethu masihleli si expect ukuthi sizogada uPOP namaphoyisa nometro hayi ukuthi sigadwe nama private security. So mfowethu imasha nge-30 eseThekwini eyikhuphulela ngoqo kuthiwa uCity manager uyivalile, nizizwa kanjani njengabantu abade befuna ukuyoparticipate kuleyo masha? Kulungile ke ngoba ke usho njalo uCity manager asifuna ukukhuluma okuningi kwamanje sizothi lokho akushoyo sihambisana nako kodwa ngenhlanhla ke la esiphingo siapplyelile ke imashi esemthethweni ke sizolinda irespond yabo ukuthi bathini kodwa esikwazi ukuthi City manager ngokusomthethweni constitutional ingakho ngizwe ngihleka kancane ngoba uCity manager akanalo igunya ne-right lokunqaba imashi. So noma ngabheka constitution ayimnikezi mandla umuntu emnikeza amandla uconvener osuka convener leyo march okuwubani SAPS hayi uCity manager. Mfowethu kuno 600 million okhishwe omenyezelwe uminister wamaphoyisa uKhachalia ozofakwa nge-30 ukuthi amaphoyisa amelane nesimo sabamashi. Ngakube lo 60 million mhlawumbe ubona ukuthi ufair ukuthi ukhishwe emaphoyiseni nokuthi mhlambe usiza umphakathi? Okubhlungu bhuti wami ukuthi kade silamba kade sicela kuthiwa bathi amafunds awekho seyiqhamuka le mali engaka. Okubhlungu ukuthi izwe lethu liyasitshengisa mihla namalanga ukuthi alisithandi. Uhulumeni wethu uyasitshengisa ukuthi akasithandi. Siyacela ke ukuthi abantu bayenze ukulungiswa ngalelo suku ngoba lokhu usuku lingafiki nawo mhla ka4 siyacela ukuthi abantu bayenze ukulungiswa singaphindi simbuyisele lo hulumeni ngoba siyabona ukuthi uyasixhaphaza uyasilimaza ngoba akuyena uhulumeni osithandayo. Mangabe kuuhulumeni osithandayo siSouth Africa bekumele ukuthi uhambelana nathi izikhalazo zethu uyihambiselana nathi. So umuntu osicindezelayo mihla namalanga sithukile thina bese suspect amasosha sekuqhamuka imali engaka isukaphi imali ngoba bekuthiwa bathi imali ayikho. Sesivala nje mfethu kunezinkulumo ezithi amabhasi akade suka lapha eThekwini edriveway eMalawi kuthiwa amanye wawo asebonakale eGoli lokho kufakazwe uKhansela Zungu okumunye ongamela umasipala waseGoli. Ngakube soke wazizwa izinkulumo ezinjalo mawuzizwile kuthini ukuphawula kwakho? Okubhlungu ukuthi le ndawo ebayishoyo ulindela ila ngizalwe ngakhulela khona ngase Krugersdorp. So nginayo ifamily ngale nabo beba frustrated badiniwe ukuthi nasusa abantu eThekwini nabaletha kuthina indaba labantu ningabasusi bahambe straight ngoba thina ukwazi kwethu besazi ukuthi basuka la bahamba one way hayi indaba ukuthi bayasuka la baya kwenye province. So kusho ukuthi still ugovernment usayenza lama games awayenzayo ukuthi usabaqashisa labantu ngoba nala esiphingo amaphoyisa ayababopha sibabone futhi baphumile. So masinabo la phambi kwabo amaphoyisa bayababopha kusasa labantu baphumile bayakhohlwa ukuthi labantu bahlala nathi emphakathini. Kwamanje sisabacela ukuthi uhulumeni thatha labantu bakho khuza labantu bakho ngoba kuzofika usuku la sesingasakwazi ukuthi sibacele. Ukuthi nithi nimasha nigcine sen escortwa ama security company kusho ukuthini uphawula kwakho lo? Ukuphayela kwami kubhlungu kakhulu ngoba thina siyazi ama security companies avikele amabhilidi kugcina sekuyithina amabhilidi abantu abakhalazayo okuyithina iyouth yala esiphingo abahlali bala esiphingo. Isiphingo ngendlela sicindezeleke ngakhona asikwazi nokwenza lutho asina nemovement ngoba la esiphingo silimele silimaza abantu okuyibona bekumele basivikele sisaba amaphoyisa siphinde sisabe igebengu kusho ukuthi asisavikelekile enhlobo ngoba namanje into bayenzayo wona lama security ngicanga ukuthi bonile bewasivictorize bafaka ama copperhead ama mask
kusasa into ezovele yenzeka bazosithagetha especially thina sihlezi sisuku forefront sihlezi sithakathekile sihlezi sithola ama death threats sihlezi sithola izinkulumo ezisabisayo bayasifonela labantu bayafika endlini zethu la sihlala khona even nalamaphoyisa ayabalekelela Siyabonga isikhathi sakho. kubonga mina.